Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fishing Online Aceh. Kita di akhir bulan Ramadan dapat orderan reel pen Battle HS 6000 ya. Pen Battle 3 4000 HS ya. Tujuan khusus Aceh ini ya. Di akhir bulan Ramadan ya. Pen Battle 3 4000 HS. Pen Battle 3 4000 HS ya. Orderan di akhir bulan Ramadan ya. Ori produk pen. Pen Battle 3 4000 HS. Tujuan Aceh ya guys. Karang super mulus. Rasio 701 ya guys. Rasio 701. Pen Battle 3 4000 HS ya. Terakhir di penghujung bulan Ramadan ya guys. Barang langsung kita packing ya. Ini spare partnya ya guys. Yang ada bilang apa tuh abang kok wah dia babi ya. Ini guys, pen Battle 3 4000 HS ya. Tujuan khusus Aceh ya guys. Sold out di akhir bulan Ramadan ya.